Mic check 1 2 1 2. Kwa. Kwa. Okay, fere sanibonani ekhaya igama lami MK and welcome to channel yethu. Sise Pambridge extension 9 via noTatuske we Ashes to Ashes. We was invited today to come and witness le and then start a history. Yeah, yo le game lena. Tatuske Ukraine bra. Yeshabuzit lapho MK. Hayi ngimnani taya khambani vele fana kudlala i top 16 was invited ukuthi sizo witness le game le. Obviously we've got izinto ezispecial osibekele zona. Yeah, so besicela usinikeze something nyane nje ukuthi yini kumele si expect kuyo le game lena ngabo bani baphethe and then setup yakho ihamba kanjani. Alright, thank you MK. I top 16 la ePambridge extension 9. Sizodlala I second game today of the second game of the day against Iziakala. I have no idea who will beat him, but yeah, that's normal tournament. We are not expecting good sidlale nama team eswazayo. Yeah, abachita ba right. You remember we're still building Ashes this year, but ikhole betlo sidlala ngayo kulama tournament. Iloku ikhona abo majumbo, abo 13, abo lungile, abo general. So we do have ikhoya betlo sidlala ngayo kulama tournament previously. But I think today we are much better because we even have Abokaka, we have 2 goalkeepers, even our bench. I think it's good. We still have more players that are coming to join us for this game as well. Abu Shavula, they're coming. I have hope, man. I have hope. I think we'll go far. We'll go far to this tournament. In fact, the idea is not just to play, it's to play more games. And once you play more games, the tournament that's to win a tournament. Sure. Okay, Dagita Tuske. Okay, so sizobhekelela game sonke and then sizobuya sikhulume nayo Tatuske and then sifumane nama reviews wakhe mase kuphela game ukuthi udlale kanjani. Tatuske kune MK wafa top 4 yasePolar Park, amaninja yisesifikile Ashes to Ashes kunye nePetro. Yeah, ama game azwakalayo lawo Tuske. Ungathanda ukuwaga ihlunyana uthini abathandi bebhola about wona lawo ama games lawo. Yini kumele ba expect more especially kwi Ashes to Ashes? You know when MK mina ediskin man this is a game, I don't like ukuza ne team lokho ni complain ndithi le team be weak or kanjani. I always try to bring a team ephelele. So even on that tournament yasePolar Park, because we're trying ukubuyisa ibhola lasekhaya sePolar Park, I will bring the best players so that we compete, we give abantu ibhola emnandi. That's the idea. People must come kule weekend 11 ba support ePolar Park. We'll make a poster to invite people ukuthi bazobhekelela sesifikile Ashes, Petro and Amaninja. We will bring the best players for that tournament. Yeah. Sure. Okay, I know siyabulela Dagita Tuske emva kwe game bra. Zakala.
DJ Short Select oh nangezwa siyabonga DJ umsebenzi wakho siyawunqoma noma uthi kancane kodwa ke last lapha extension 9 la Mroza la sibheke ngosibili ke usibili angazi ke ukuthi uhla ngibamba ngophondo uJD ngale usakhalisa futhi abashuti bona akezwa nanga umuntu extension 9 phela ndaba ilasthola khona la umdlalo ke lapha wesibili phakathi kwala ziyakhala ababhekene neqembu ke la lapha umlotha emlotheni ngolobhala yazi ngolobhala bangabe ubeka la ishekho nje uthola khona kunena umuntu oyiphusayo la bafuna ukuphushwa ke uyabona ukuphushwa komuntu omdala kuyahlupha kodwa sibheke la kodwa ngeqembu lezakhala Mroza ngabe udlala izolo ngiyabona futhi ke liyabuya la khona phakathi kwenkundla bafakela ijezi elibukanti ke lapha umlotho nafaka ijezi la engathi limnyama ke nobovu akubheke ngathi ke mova lapha nalo bafana ba la umlotho zaba ukubheka phansi ngapha kwesenkundla kodwa ke babathathela liyabuya la ibhola uthi nombembe liphumula ngaphandle kuzoba la iyona ke iqembu sombele sokudala umdlalo ke la wesithathu Mroza kwesa Eden Republican Club ke la F11 phakathi lapha ke nenkundla lapha wala maqembu ke azodlala Mroza emva komdlalo bajima la ibasenze ngolodwa ukujima sazi ukuthi ke nje la komoni phakamisa kamnandi lapha ibhola nanti ke yakuwe zamani lapha ke manje kumele ngaphandle ngabe zama bathole lapha ke sibusisa ufaka phakathi emajeni enkundla athi kuphela lapha ke lento hey akuphelela ithuba ukubona baphuma goalkeeper nangelifimba nje ngokukhulu ukushesha lesibheke lapha ngelibeke emuva ke lapha ke bathola ke lapha ke esigwele uyathatha bathi ke Cabasha ufuna lapha ke gift ayikhona athi ke uzama ukungena kodwa ke ibhola ke lapha umele ngaphandle nothi la emlotheni nothi la abafana baziyakhala basoliphatha ngokukhulu ukushesha nabezama ke manje ukufaka phakathi ke nenkundla kodwa manje ke manje bezama lapha ukuthi ke baye phambili kodwa bazobavimba lapha ke emuva bafunja lapha ke emlotheni bazodluka babethanda athi ke beligoma lawo nothebekhosi kodwa baphuma futhi goalkeeper wathatha nje ngalona angephosa ngokukhulu ukushesha libe lapha ke manje emlotheni ake sibheke basaba bethatha lapha ke manje umfazi yakhala bayithatha basaba ke manje ukuhlanganisa manje nathi ke yabuya lapha ke phakathi ke enkundla nothi zekhala nothi lapha ke emlotheni sabesibili ke ngosuku esinazi ke ukuthi la yosana bentomoni iyosana lenkomoni ekesibheke lapha ukuthi baphula kanjani ke abafana be-eshisi lapha ukuthi be-eshisi lisa ukhona lapha kesiphola khona lapha kuhle khona kupheza thina khona phakathi ke lapha namajumbo simza esibili khona ke lapha ke fiko kanti ngaphandle khona la umthando khona kuphuwa kukhona Nodoza ukhona mangoba ukhona vote khona lapha nabathishanini khona lapha ayifoni khona kukhona umthane ngaphandle ke ebhenjini esinazi ke lapha ukuthi bazodlala kanjani abafana eshise lapha ke manje emuva ibuya lapha ke nekhoke lezakhala bangaletha ithimba isikuze kube manje ukuthi ke sobiza laba abakhona be-eshise esibone ke ukuthi lapha ke bazoliphonza iphonze la abafana ke basiyadala akesibheke ukuthi sinenze njani yaphisha lapha emuva yona lapha majumbo
Esbhekela phela bawula izakhala nanti ke manje lapha ngokuphi uyaphuma lapha ke semuva abathola ke uTK athathe lapha ke uTK babuyisele emuva lebhola ke manje buya nabafana ke bezakhala nothi ke zakhala nothi ke lapha ke uMlothe bezama lapha ke senzele nanti ke manje yabona bhima lapha ke Urefu mama. Haya ile kamera kumele kubone le. Ayiphola ke phumele ngaphandle. Wona ubone kugcina. Sisike ukuqala. Mara ngiyaqala ukuthatha la. Mele uzokala phola phakathi. Ngizophola phakathi. Yeah. Kufair. Hlala khona. Akasibheke phana ababeka phansi emuva ayikhona bezama lapha amathathu sababili amathathu kule beliphakamisa bezama ukuthumela manje phambili yavinjwa lapha ke manje Simza athathe lapha ke Simzenze njani ibile lapha ke manje emuva bathana lapha ke Nziza bathi ke uyena na ukuthi lapha ke bathi ukuthi libeka la abafana bafana ke manje bafana bafana umlotheni laphansi ebomba ke esibheke balibeke esandleni sokuqala kule ke manje lapho lethola ke lapha phashe esikhulu uyathatha ke manje uzama ukungena balibuyisela kuyena vote akesibheke ukuthi ke bazama ukwenza njani bazama lapha manje ukuthi bangena kodwa ke ibhola ke lizobashiya kumele ngaphandle nothi emlotheni nothi ke zakhala Rosa muhle umdlalo kodwa ke amagoli awekho esingazi ukuthi ke mhlawumbe ke ngicabanga ukuthi ngomdlalo ke usasanda ukusuka basafundana ke amaqembu kushike la omabili injalo lapha wona mntaka baba ngiyabona nami ukuthi lapha ngendlela abadlala ngakhona basafundana ukuthi lapha ngabe lo udlala kanjani kodwa yini inkinga ke lapha koziyakhala ngoba phela sekushoda yona kuphela vivi mangaqamba abangasinikeli lapha i-team list sikwazi ukuthi sisebenze lapha sisebenze kahle vivi iyadupha Rosa lento yokuphusha abantu abadala abazi ukuthi kufanele benzeni bafuna ukuthi lokhu balandele njalo ihluphe kakhulu leyo nto la Rosa kodwa ngicabanga ukuthi bazoyiletha la i-team list yabo zakhala angazi ukuthi ke izinto basenza kanjani mafrendi ke izinto ke Rosa bakusenza kahle kuqala khona la uzenze ufipha abantu abasebenza nabo uzela ithemba alibola asihlale ithembeni asibala nje abasabhala abakhona basaba nje ukubhala sokwazi ukuthi lapha sisebenze kahle yabona basebenzisana wena vevethu kumnandi kabi kusho ukuthi sonke sobabili siyayithanda lento ngathi sithi masilvise nje lapha sikhululekile lapha wena veveni ngempela lapha mntaka baba ngibhekele lapha umdlalo uma njalo ke umdlalo wena veveni awuthi ubuka abadlala ngazi balimala okwenzakalani kodwa bawa njalo umdlalo nje ipepe ikhalikhalile lapha wona veveni kuseqanda ngapha neqanda ngale veveni sephansi la ukude ngale phesheya kwenkundla uyabona ukuthi ke mhlawumbe khona ukuthinteka okuthize lapha ensizweni kuzongena abosizo lokuqala bathi ukuyombheka labazama udokotela lapha yena lapha ensizwa okude lapha angazi ngicabanga ipali so umbuzo ukuthi lapha basuka ngale Facebook bazoyiqeda la e29 lapha ndaba noma hayi ngizibona ukubona yabona ukuthi bajima ndawonye sibona abayijima vele bajima zona na sibabona lapha namhlanje phela ndaba ke lapha wena VVM khumbula sibele 3 point wafa kumla Jose VVM
uma ngabe khona ukopela omunye sizobona namhlanje ukuthi omunye makujinya ukopa ngapha yenzeka phela kwakubhala esikoleni ngazi noma wawukopa noma wawungakopi uthi umuntu mayebhala kulunguza ukuthi ngabe kubhalwe ukuthi noma usungazi ukuthi la i-answer ime kanjani ayinjalo lapha asibabone ngithi abangene sibabone impi yabo sifuna bayiqede namhlanje ngoba iqembe elilodwa kumele longena lapha ku-top 8 lapha wena bebe ngaba lapha le-gift phoya abadimu athathe elifaka phakathi lapha lekenenkundla bafuna lapha lekosims kodwa nanti manje babathathela bazama ukuba bathi umgoma kodwa babavimba lapha manje ibonake lapha kumlotheni bayibuya futhi-ke ziyakhala nanti manje bafuna lapha lekelendoda abathi-ke majiombo ayikhona bamthathela futhi lapha bakufaka phakathi bathola-ke sims athathe mpho-gift abadimu bamthathela lapha legift DJ aphule khona suka ebantwini bayijunga bamazoluza mamabaza hey kodwa ngengayisho khona so akangizwa ake sibheke lapha lebelifundisa kwenkundla ayikhona labashiya awuthi avula ingoma hayi kunenkinga athi sibheka ukuhlanganisa isingisi nesizulu nesishayina nesivenda nasonke yabona-ke kusukuma omunye okusho ukuthi omunye akezwa ufuna ngikhulume ngesitsonga ngizezababa ngesitsonga ake sibheke lapha liphumele ngaphandle nothi ziyakhala nothi emlotheni isomiso kudala ngiroza lapha-ke enkundleni-ke lapha-ke phela ndaba bathi basibambisane-ke tournament lapho sikhona khona sekostaveni-ke uyena uxhasa le ndebe kanti-ke abadidiyele yena la ukhule uyena futhi uhamba nensizwa usiphamandla uhamba futhi-ke nodika ake sibheke nami usigwile nsondela kodwa balivimba la ibhola kodwa uthathe konozinto asibheke lapha-ke manje kusiyakhala emuva bazolithatha nangelifaka isiphethulo sayi-10 hayi washaya usayi-6 walifaka phakathi mpho-gift nango-gift obona sigwile uyathatha uqabhasha enikeza lapho leke-gift mphoya abadimu sala phansi gift wathi unombebe free-kick enikeze la emlotheni kubi mroza konakele lapha lekenkundleni nothi-ke kumaqembu-ke omabili asazi-ke ukuthi-ke iyozala nkomoni hayi bengithi ugift lo akuyena ukuthi amakhanda acisha afana ukwabona lento yokuthi mangabe ake sibheke ligaba kamnandi ithuba kodwa wathatha la ugolkipa bengithi-ke la ugift akuyena lapha ugift kodwa nabo bezama-ke emuva be lapha-ke nabafana bomlotheni bathatha banikeze-ke ngapha-ke khona-ke ufiko athathe lapha-ke ufiko ake sibheke ukuthi uzolenze njani babisela-ke nafuthi yena lapha-ke ufiko kumele ngaphandle la ibhola lizobuya neqembu-ke lawo la futhi la emlotheni nabe lithatha bathola lapha-ke simza wenze njani-ke manje usimza ake sibhekeni lebhola phumele ngaphandle lephonsa futhi sephonsa lapha-ke bawulawo umlotha lapha-ke ufiko alithathe libeka phansi inside right bezama ukungena wathatha lapha-ke majefiko faka phakathi kamajene nkundla ake sibheke lithola mani-ke nange lapha-ke uphaka elifundisa-ke nenkundla phaka balivimba lapha-ke ziyakhala ake sibheke belithola lifaka phakathi kamajene nkundla nothi ziyakhala nothi umlotha emlotheni bezama ukuhlanganisa umlotha lapha lapha manje kukufike lapha ngesendensi sekudla uyathatha fike ngibeka phansi manje lapha manje sakuhlanganisa balibuyisele emumva futhi bazama ukunceka abafana-ke lapha manje emlotheni bathola lapha manje kuhle angelithatha manje lapha kuhle alibeka lapha manje emuva bafuna lapha-ke la unsizwa bathi-ke usimza uyalithatha lapha-ke simza ake sibheke lithathe bona-ke fiko wenze njani ufiko uzama ukulifaka phakathi abonasimza ishini yakhe la usimza futhi lapha-ke ufiko
bayafundisa ukuthi izenzo zokuthi ababili bayo injalo lapha wena umntanga baba nami ngiyibhekele lapha le combination play ayihlanganisa abatshengisa ukuthi mhlawumbe bayazana lapha wena VV and bathanda lapha ukuthi babe lapha ingozi wena VV VV muhle ngempela lapha umdlalo ngendlela isimanga ngifuna ukungasho yebo kuseseyitata ngapha netata ngane basifundisa abantwana lapha kule bheke khona kuhle uyababiza ukuthi amadoda namajezi amnyama qala lapha ke manje emuva abesibheke bayazama abafana bamlotha emlotheni sombe sekudala ikanta ngapha lekanta ngane muhle lapha umdlalo mroza nabantu bangena enkundleni basangena mahalo kwamanje sothi singafanele sovala amagame injalo lapha onevivi ya phela ayifika mahala kusegola so la sisi yabona lento esibhale ngayo la kuma VIP sizosebenzisa yona bese bangena 100 baht babe yikho nje emva manje kule wekanda ngapha nekanda nebrosa aphile lapha na kwena kusese kuhle lapha na kusese muhle futhi kusese nothi ngapha nothi ngale injalo lapha wena VV mhlalo wesibili lapha osubona namhlanje sibheke lapha into enkulu phakathi kwayo lapha bathi ziyaqala ziyalila sasosho lapha isililo lapha sikanandi sasosho lapha isililo lapha sikanandi babhekana lapha ne-ashes to ashes bathi emlotheni seseyiqanda ke ngapha neqanda ngale akafanele manje bathatha-ke manje lapha lapha ashes to ashes bafuna lapha ukuya phambili lase laphumela ngaphandle-ke lapha ibhola bathi izophoso lapha ziyakhala ngempela ayikhona ngathi ikhale labona-ke manje balithatha ibhola ashes to ashes bathi emlotheni balithatha balisa phambili-ke manje ake sibone benza njani naliphola phezulu ngamakhanda ayikhona ecaphuna-ke lapha insizwa ngena-ke lapha usipiwe lapha ziyakhala bayithatha bayisusa-ke manje lapha emuva seseyiqanda lapha ziyakhala iqanda ashes to ashes balibeka phansi-ke lapha ziyakhala ayikhona bayawathatheleke lapha ibhola zizobe lapha nomfana uphakha elithatha-ke manje lishintsha efuna ufiko angufike elithatha elishintsha-ke manje liselapha esandleni sokudla akefuna manje ashes to ashes hayi ashes zama ukungena elibusela lapha kufike wamahlombe angufika elithatha elisaphambili wathatha ibhola afuna lapha indlela ayikhona ivaliwe lapha indlela yayo lapha ashes to ashes ivaliwe-ke lapha indlela ye-ashes to ashes ayithatha bayisusa-ke manje akesibone benza njani yanqonqoza yakhokhotha lapha ashes abathathela ibhola izobe lapha ziyakhala ziyakhala-ke manje ziyakhala abafana base-Sunrise ayikhona akesibone-ke manje babathathela ibhola izobe lapha ziyakhala akesibone ayikhona babathathela ziyakhala izobe lapha nabafana be-ashes alibeka phansi bafuna fiko amahlombe angufiko elisaphambili ayikhona betshetshe-ke lapha eshesikele phasi base belithatha belivimbe mumva izobe lapha ziyakhala athi ziyakhala madoda abafana benzenjona elithatha elisaphambili yasebenzesheza bazama ukuhlanganisa afuna lapha amatashe abafana ashes to ashes yalithatha libeka phansi-ke bafuna usigwili usigwili esanjani usigwili bamthathela ibhola bayithatha bayiqala phansi bathola uphaka akuphaka wayisejika kamnandi lapha uphaka elithatha-ke manje elishintshe bumva bafuna lapha liyansizwa akasona bafuna usigwili usigwili elisaphambili ayikhona labalahlekela lapha ashes to ashes lase libalahlekela ashes to ashes izolithatha-ke manje lisuse lapha bafuna besiyakhala bathi ziyalila-ke manje alithatha balibeka phansi enza njalo lapha siyakhala bazama ukuhlanganisa amatashe akasuse imtimba lisemjone athi kamina awena emadoda angayikhosa ngedolo ufuna lapha isiguqo wayithatha wayishintsha laphumela ngaphandle izophumela ngaphandle bathatha baliphosa-ke manje ashes to ashes ezonjani ashes bayithatha-ke manje bazama ukuhlanganisa akesibone bakhona usigwili ayikhona usigwili azange sayifunda-ke lapha liyancwadi lase lamlahlekela laphumela ngaphandle khumbule-ke lapha umdlalo lapha wesibili umdlalo wesibili wesuku lanamhlanje izolithatha-ke manje libeke lapha phansi bazolithatha babeke
Ashes bayithatha abafana lapha uLisa ukunjalo Lisa ethathe mshintshe eManchester lapha asama lapha indlela phambili yaselphakama ke lapha iduku lakhe lapha uMangema yena ke lapha aqobile ngema uthi offside uthi lapha uqobile offside wena lapha Majubo bathi offside Majubo athathe lapha libeke lapha phansi izothatha ke manje lapha libeke phansi siyakhala seseqanda ke phansi qandale asapressure makanda ke lapha sebenzokugara ayithatha bayisa phambili ke manje ke sibone benzenjani bathi siyakhala selila ayikona yasebenza emuva lapha siyakhala insizwa ke lapha ke phansi ethi kube lapha ithinteka ke lapha yandoda ibe enokuthinteka ke lapha yansizwa Game manjalo la. yavuka ukuthi ngizothi ababangisanelayo ke lapha Senkos Tavern hlanganisa lapha extension 9 asebabiza ke bevivi bathi ake nifike nembemroza lapha thatha lapha nike lapha abantu ukudla kwendlebe sibone lapha abantu ukudla kwendlebe abafana ababanike lapha ukudla kwamehlo bathi ihlala phansi senze phula indlebe esiyabonga ilibeke phansi lapha abafana lapha besiyakhala ilibeke phansi lapha abafana besiyakhala akafanele free kick enelebhola hayi khona aphumela ngaphandle lapha ibhola layo lapha siyakhala ya wena bebe banqabile ukusinika lapha i-team list banqabile ngempela bengithi cha khona lapha abasabhala kodwa makushaya isikhathi wena bebe engakafiki i-team list kusho ukuthi lapha banenkani Rosa nazobenza into efanayo benze into efanayo bayabuya futhi namhlanje benze into efanayo okusho ukuthi into abayimisela ukuyenza so mangabe banjalo ngicabanga ukuthi ke ngedani sibayeke banjalo Rosa sibone nje ukuthi senze kanjani hayi asibayeke mntaka baba batshengisile vele hey madoda yazi amanye amaqembu amaningi wena phephe ngafuna ukuletha ama-team list nakwenzeka kadliwe ngisho ukuthi ngitheni mhlawumbe ukuthi ngoba mhlawumbe basisebenzisa kabuhlungu ubone sedliwe uqembu ukuthi awungaba yinto ethile nge-team list wena veveni bayahlupha abantu Rosa uyabona uma ngabe usuzophusha umuntu omdala uyahlupha baba uzophusha kanjani lento wrong uyayazi so uma ngabe-ke usedinga ukuthi umphushe emdala awu ngeke baba injalo mdala baba ayasibayeke mdala baba phumela ngaphandle ke lapha ibhola yona ke lapha abafana abe-Ashes to Ashes ilibeke phansi ke lapha abafana bayo yena ke lapha ziyakhala bayithatha bayiqala phansi bathola lapha ithawa thatha lapha ziyakhala ziyalila ngoba awabo abafundi ngawo asibanika wethu lapha wena viveni abasibeka manje ebekanjani elithatha liqala phansi ke manje abafana lapha ziyakhala ziyalila sasha isikilile sikanani bayithatha abafana lapha ithawa emuva bayithathela lapha nayithawa sama lapha kuyihlanganisa kanjani ziyalila yakokotekokoza lase laphumela ngaphansi lapha ibhola lase laphumela ngaphansi lapha ibhola layo lapha ziyakhala bathathatha lapha iposto lapha i-Ashes to Ashes bakhona-ke lapha abane-generali bakhona ade-generali ngiyababona ngiyababona-ke lapha abo-Simsa khuluma lapha eqembu lapha Ashes to Ashes Ashes to Ashes bayithatha-ke manje bayiqale emuva-ke lapha kuThawa anguthawa elisa phambili wenzenjani bahlanganisa-ke manje siyakhala siyalila elithatha elinyathelo lapha liyansizwa senjani bayithatha bayifuna Simsa anguSimsa funa isigwile sasha isigwile nasi isigwile ephosini ayikhona asebeyithatha-ke manje lapha abalula Vivek can't be that. Yes, I don't put it into
sebayilethile bazizwile icala labo hayi bayeke mntana baba hayi lutho kuthi ufuna ushaya ngozozoqala uphinde ukwenganeno yabona sofuna ukugada phela ngakeka wagade ugadle ungadlesi indaba bangekwazi ngempela ungabese usushayela ukufa injalo mntaka baba ake siboneke lapha abafana beziyakhala ukuthi lapha babophele kanjani ukhona lapha uZulu ukhona laphana uSweswe ukhona lapha Tumelo ukhona uSifumo ukhona lapha Madondo ukhona laphana uziyageza ukhona lapha uMzeko ukhona laphana yena futhi uSibumuntu omunye ukhona lapha uShaka Zulu ukhona lapha uSheba ukhona lapha uTimothy lapha abafana bayo laphana abafana lapha beziyakhala kanti ngaphandle ukhona lapha uNkululeko uphele kanjalo lapha abafana beziyakhala agqoke lapha ijezi lapha ehlaza okusibhobhaka kanti lapha nekhindi eyihlaza lapha okotshani kanti lapha abafana bayo eshise bagqoke lapha ijezi elima stripes red and black laphana nekhindi lapha futhi laphana ezibomvu laphana seseyiqanda neqanda ngale lapha wena Vivian awuyisho ngezulu le yama stripes angizange akhuluma ngezulu ukuthi hey ngiyakwazi Vivian ngizokutshela ake sengisho ngoba ngaphambi kuphela nje ngizokutshela la ukukhozi baba so sikhuluma isintu ngizokutshela Vivian ngaphambi nje ukuthi kuphela umdlalo usawuqaba uzawubuza kwakhe baba uza mina buza lutho awuze hey akusubalekile hamba mdala baba hey Vivian wena unendaba ngekwazi baba ngilezi into eqondile ingevi into nayo Vivian yabona bangizala ingevi nayo ngiyakwazi ukuthi baba Vivian wozokhuluma la so yebo asikhulume semdalo asikhulume kusecebeni asikhulume esekholela hayi khokela baba hey ulibeke phansi lapha ibhola lapha set piece abafana bayo laphana ashes to ashes phethe lapha insizwa ke lapha the middleman is konta Phantom ungavumeli lapha ikhuthuze lensizwa ayikhuthuza konke ufuna ukuyikhipha nangi babhala nika lapha lensizwa yellow card sengiyibona ke lapha lensizwa eziyakhala lapha jersey number 10 yena ke lapha uSibusiso uSibura yena ke lapha insizwa uSibusiso jersey number 10 inze ke lapha lensizwa mangithi lapha into ngisho lapha ngokwesemidlalo angena enkundleni yawazi umsebenzi undoda kodwa bese lapha bese ngathi noshintsho phuma lapha uNozini ngena omunye umusha shaba yena lapha enye insizwa lapha ithi thumani mina nami ngiyathumeka ngavuma ngathi ngiyisotshe isotshe lifele empini baba seseyiqonda ngapha neqonda ngale ayikabhakuzi lapha inethe surprise abaqonda indoda ithi ngilungile sekwanele ithi lapha sekwanele wePandami umdlalo usungasuka sizosebenza nami abeke phansi lapha ashes to ashes ilibeke phansi lapha ashes to ashes Vivian njalo Mroza ngiyacabanga ukuthi la ifikile ngahle ibe ingozi madoda abantu Mroza seko travel ngiyayizana khona abakade kusuke baphethe leyo loku engangeni kaseko asindele ngapha kwethu sesele lokuphethe yodwa akafuni phele baba hey yaphela inkinga sokusala yaphela inkinga usothi nje ngizothikelezana ngizosho la angeke uyaganga imidlalo engaka isazoqhubeka akasondela ukhona useko khona nje useko afuna iningi hayi akakhuthuzi kakhulu sekukhona injalo ke lapha baba ake sibone besanjani ngena asi ukuthi uyena ke lapha yena lozona wena Vivian kodwa lapha na insizwa lapha emapaleni ake sibone manje lapha besanjani bayithatha ke manje bayiqala lapha phansi liphumela ngaphansi ibhola bathatha baliphosa bathatha khala njalo ke lapha ngempempe kodwa ungakafani kahle lapha wena Vivian tshela umdlalo lapha uqala lapha Vivian waqala lapha nethembe ngathi the high bona manje ngathi sebeqala abayaphola lapha bona lapha Vivian angase mhlawumbe wangayiphawula lapho ngicabanga ukuthi ke Mroza la into yenzakele lapha bebathi bazakuthi igoli lapho lapha ngokuqala kodwa kwangabasebenzeli ngakho sithola ukuthi bayisile la ngicabanga ukuthi sebazama ukubika ngokufundana kodwa ke manje la sokuba kakhulu abantu
injalo sakababa akafuna ukuphansi yakhala bathola ke lapha uMadondo bathatha babephansi bazama ukuhlanganisa amathashe inkosi yethu siyakhala ziyakhala ke manje bathatha ke abafana beziyakhala bayakhatha abantu masila tukwenze njani baba nje into esithwele lapha sithwele iqhaphela namhlanje bebeni isikuze kuzekhala kuze ngapha futhi ko DJ namhlanje bebeni Kumi di bola Vandam. ngiyacabanga ukuthi Vandam kumi. asenze into angasikhuluma ngayo futhi sosilungisa ngale kwethu sibe wonjine akuhluphi ke lapha wena vivi lokho singakwenza abavele basitshele sizenzele singayenza lento kodwa umbuzo owodwa ukuthi base kumele sivole senza njani ayikwenza njani baba sithatha ekankwazi injalo ukuthi wena umsebenzi vele ubaphelele bathatha konke vele sikwenze konke sizoholela kujilela siholele futhi ukuthi sizokhuluma la sidedele njengevwa sizele lokho nje ukuthi sizokhuluma abantu bajabule la essential yabona ukuthi baningi bakhona yabo nje khona baphethe amabhodla ahlaza wehlisa kamnandi nosisi la eduze kwami ngathi uyabo ngathi nami ngathi kancane nje kodwa uphuza amanzi kanza kwethu akaphuzi lutho nje ibhodlela kunamanzi phakathi hayi ngiyabona mfowethu ngiyabona asibuyele lapha emdlalweni seseyibanda ngapha neqanda ngale basafresh amaqanda lapha isombe lapha sokuqala khumbula lapha umdlalo lapha wesibili sobe namhlanje khona lapha enye impi ezayo makuphela nje lapha nomdlalo khumbula lapha khona bawelile lapha ngaphesheya abangele lapha kulas 18 asinole 3 point wadlala kancane hamba khaya umkhumla Chelsea lo khumbula ngaphandle lapha ibhola izoliphosa lapha abafana beziyakhala ayikhona lapha ikhona kick bathi albebe lapha bekhona sport abafana lapha beziyakhala ilibekile lapha akawabona amathashe namhlanje awukhumbule ngomroza amathashe thanda ukubiza amathashe mina into engijabulisayo amathashe kodwa angiyibizi into engayiboni akafana nangusigwili emadoda ixesha limali lapha liyansizwa yavuka iyayicosha yathi imbroza lapha uyena lapha uMadondo sebenze emuva thana lapha umsekezeke angumseke phaka ngithatha ke manje belishintshe isandla lapha sokuthi abafuna Thomas Sweswe angusweswe ebisa phambili akafana lapha ziyakhala zelila wayeseyisha lapha impempe yakhe yena lapha uFandamu uthi lapha offside ayithathe lapha lento ibeke lapha ehlawulisa lapha ziyakhala ashes to ashes bayithatha bayisa phambili lapha ashes bafuna lapha liyansizwa uyena lapha uSimza ayithatha ke manje lapha uSimza ayisa lapha ngabesa lapha sokuthi abafana lapha ashes to ashes bayaphambili uSimza nalibona boxini phemothetha ayikhona ayisemthethe kaphuna kalula lapha uZungu ayithatha lapha kalula lapha lento uZungu ayithatha lapha kalula uthina uthi anginiboni madoda uthi akenifule ibhola uZungu ayithatha ke manje iqala lapha emuva ke sibone benza njani bafuna bawani lapha leyansizwa yena ke lapha uTumelo anguTumelo ithathe ishintsha ke manje lapha ibhola efuna lapha leyansizwa usibura maloya uthatha uZungu ithatha ke manje uyenzela angelikhatanga ithatha libeka phansi bahlanganisa amathathu phambili yena ke lapha leyansizwa Timothy awuthatha uTimothy ayithatha babeka phansi bafuna lapha ashes yesa njani funa indlela ayikhona khona lapha uZungu athi ukhona lapha uZungu ayithatha iqale emuva ke manje efuna lapha usibura yona lapha itawa elithatha lapha itawa efuna lapha usibura futhi usibura wayeselinyathela elikhathanga elithatha lishintsha ke manje ake sibone benza njani bayithatha bayibeka phansi bafuna umseke phaka angumseke uya phambili ake sibone benza njani bathola lapha sakeza ayibona lapha phumela ngaphandle bathi khona kick lapha yena lapha sakeza izothatha ilibeke lapha phansi lapha kukhona sport lapha insizwa le phansi lapha insizwa iyayo lapha ashes to ashes athi yena lapha uMajumbo ulele phansi lapha uMajumbo ayisisukuma ke lapha insizwa ithi lapha wemreza ngafuma ngathi ngiyisotsha koyisotsha
Against Benega Mashi, Icon, yes, he said, for precious to Asians. Queen, he's Queen, the price, the price, the Queen. Possible to put the Palgas Queen. I tell Tabeleta Galuna, Benega Polo City, La Brana, President of City. I say, Shara, what shall I be him? Something better than a piece of the column. Say, Kandam, the Kandam, that's a fresh out of my bandam. So they're going to pay so many column. And I'm going to pay people to all the ashes to ashes. The Pelapa is their color when I fight to the club. Not Zakalam, not La Abafana, no time, no time. La Panamo Pandana, La Zakalam, but some of Pagapan and Godam. After Panama, don't go again. La Shelpumanga Panga, the Basil Ponta, La Panama. Umlota baba pana la pana zakanam bal pasa ko kuluk shesha ba pana la pana gasbo gore ba tantela la pana ma jasbo la be la pana ma jelzem zamu ko la pana pana ga sapigo one touch la pana ma jelse mova le bi na ba pana ba la pana umlota umlota be ku yana kote la upagam ales pana ba samu gobam na antima jela pana ga tesel gobam gore ya puma ono zindi da pana na kulu ukza tembam kwa talega la pana ikona kike Bazo sai para que talam. Gosele sobre potile da sespire. Alas bega la para guela oteza vena zo sai kona kike. Umlota note zakala. Alas bega la Tete volume la I said. Umaloa kubuza kana. Gora gaspele la panagal se kona kiki be go tiga bana usana panagal kona kiki ngas duma na yo yabo hay kona na tila ituma ay kona baba kecha abafana bezakala ebona se azwakala manje ukusho ukuthi bayakhohlwa ngoba bazi nabo ukuthi mangabe la ingazwakali kwenziwa njani nothi zakala nothi emloteni laphana ke extension 9 ke laphana ndaba kanti laphana ke kuthasa laphana ke ndebe yeseko Stephen abantu abamba uthenga bakithi la kuseko Stephen abathenga thengeni bakithi sinomi asithenge namanzi akhona lapha nje uthenge ngamanzi uthenge iphuze ikhona lapha sisingome ilanga liyashisa bakithi na mabe siyashisa uyichithe uthenge yabo so kufanele ungathenge nyalo igudla nayo utshela indaba eziningi phela khona ukuthi ekseni uzenayo kodwa ukhulumeni uwandile mntombeni ukhulumeni uyambona usisi ukuthi ngangiminya uyaminya losisi abasibheke ithuba hayi khona babavimba kuvimba lapha ke insizwa abathi ke uyena la uzom belithathe ngokukhulu ukushesha lapha ke manje emuva bazothola lapha ke manje kuhle langelithathe tuzame lapha ukubuyisela emuva yaphela futhi phakathi bayithatha abafuna beziyakhala abasibheke bayakhala nathi belithathe belibele sendeni sekodam kukhona lapha nekedeze eliphakamisa ngokukhulu ukushesha kodwa uzophuma ugoalkeeper elithathe ngokukhulu ukushesha la ngomkhulu bakithi uyathengisa ngamodeli asithengeni akamodeli umuntu omdala uyathengisa imoli yaseSky City phakathi la ihamba ngenyawo akasibheke nanga lapha lokutezi yabheka uzoligoba lama ethanda waligoba ngamakhanda balivimba futhi phakathi kwamathanda enkundla lizobuya lapha leselibuya nayo lapha manje uTK aqale emuva ke TK enikeza lapha ke manje engathi akena ufika lapha kuhle ethathu uzolenza njani athi uzama ukungena bayivimba lapha ke kuhle lizophonsa futhi ke uyena la kuseko Stephen la ufasa nje besibonga kakhulu futhi
la kukhona isibongo futhi la kusibongo futhi kudika ubona abagijima lapha elede benza umsebenzi omuhle kakhulu mboza la ukuthi kukhona abakwenzayo lapha tonight injalo mntaka baba giving back to the community into ebalekile lapha ngendlela ezimanga bona lapha abagiva back ngendlela lento ethandwa abantu khumbula lapha imidlalo kalebhola la nobhutshuzwayo lapha ubona vivi lapha hey madoda nakhulakho zenzeka izinto eground konke ngiyibona engiphazamisayo wevivi uyabona lamehlo wakho uyabona madoda bangiphazamisa uthi ubhengapha ubhengale wevivi awuqhubeke nomdlalo lapha phakathi ke baba zothola nanguphaka baba lapha bamthathela uphaka ikona libe emuva ke wenze njani ke la wegcina bamdonsa uthini unompembe uthi ke goal kick ibhola alithathe nikeze lapha ku goalkeeper yena ke la ulisa ukugqibela phakathi nanti ke manje ngahleli bengozi sibusiso uyalithola nami uyavimba kuhle nanti bathola Thomas Sezo uyathatha uSezo alithatha ngeke lapha ke manje phambili bathola lapha ke Timothy njalo ayikhola phakathi ubona lapha ke manje sakuthi ke ndoda bathatha bandeza ngokhetha ngomlomo esibheke belifundisa ke lapha ke imfundo abafana besakhala no tisakhala no tina fana ngomlomo phakathi ke nenkundla basikaza baphala bayavula ayikhona bavule emasembane nanti ke lamoya lapha esakhala salafanti ndoda wathi nombe ukuthukulala yasebenza ndoda hambona le best bedela nanti ke manje le kuwena esakhala awusenza ususiza le ndoda esenza naye wayisiza man nangu sibuye ngeke maqoza waselepha kanti bebayi kethukulala nangu tezo mfaka phakathi wathasa phela bebenzela lapha ke le ndoda bathi kusebenza godbola nanti labuya vote lapha ke usangoma alithatha lisa ngale ke lapha malanga ngaphandle banikeza fiko uyathatha fiko abantombe elizama ukungena phakathi ke nenkundla alesibheka alithatha anikeza lapha ke sangoma athi phula sangoma lashonilanga uyathatha libeka lapha kwense right lapha ke Jose anikeza fiko amatombe beligoba nami abafana besibabamlotheni balikobe hey wewe moshe pale la pale amnyakazo mawuthola video kubheka itempo nje game iqala la pause kusomela la pause qala awuzokhumbula ke first 5 minutes umdlalo wakhe ushisa njengamanje bayakwamsame uyabuthi itempo lapha yomdlalo itempo kama lapha wona kuvina ndoza bayavuka emasendeni bakile amathembu yabo futhi iyaklasela la mlotheni batasela futhi abafana bezakhala ikhala ngempela kodwa ke sesithatha lapha nesithatha ngale nathi manje lapha ngemuva beyafuthi abafana bezakhala zama lapha ke liyasiza bathi uTimothy angezama lapha manje bathola sibuso kusebenza njani bamvimba lapha kwesigwili athi labuya futhi bathola lapha lesibuso santimisa lapha lesandla semudla kumele ngaphandle wadeleka lapha ke la iplazo photha Yabona bonke akekho futhi. Ya akekho. Ngeke sona marisana Sale ngani? ubatshelana kumela nje indaba nazo anisala wakhetha baba indaba Yes, enough. ke khona kike igoba lapha ke manje phula sangoma njengomaqanda bona nabo bayabuya futhi zakhala ekhanda theke lapha konside left bangongoza bayakokoda bathi ke mfuna bangongoza bayakokoda sala phansi ndodam wathi no free kick wale kancane baba kube lapha ne penalty lapha bayancane ukuthi yake ngakhiphe ngobenza ukukhipha leli bakhipha eliyelo unikeza la lapha ne bathi uyena kugodola phula sangoma seliyashoni langa bathatha ngashawulato samubhesi ukuthi engabe lokhu lesawina noma siyaphuma wathi nombembe anikeze izakhala free kick esendaweni engozi lapha ngesandla sokuthixele
Bonile mangisegama mina ngisayishintsha mayezisi nangu goalkeeper la ulisa elungisa la udumo lwakhe ubonda lwakhe lapha lokulisa bamile ke lapha lokusifisa bamile lapha lokusebenza bazongoba ababheke la eligoba kamnandi ngahle begola nje enganuka brother ngoba mthulule lapha una veve ngithi lapha nabo sokwenza kangcono sifisise ngoba ubheka lapha i-African engeke lapha ekudeni beyisondela lapha eduze lapha namapale kumele lapha ngabe wenza kangcono ngoba lapha intamba lapha una veve yebo Salam, Bebaketam, Watinam Beba, Shalam, Usalanisa, and Buena Ipolam, Uti and Bella Party, Lisa, Napanaga Sakalam, Mokum Dalam Rose, as soon as it's speeding, Ikata, Napatangalim, Yakobisa Rose Gutian, Sensations is a corner of the same Goma Villamaki. In Jalam Delababa, Jumaki, Najumati, Temple Zalam, Palaming at the Lace Mama Baba. Such a Jalapa in the autumn. Io nella presa questa la paura di Truani sta per la paura giornata la passaggio si tiene la e canta male porta la dopo ma vedi che la faccia la sta se una avvite sta schiavo tigre io ci ho film questa la presa sana zontale goza la presa con Timothy Bamba uti non bebe uti al cose uti le ponza che non va per il blu Abafana beziyakhala ikhindi ke zihlaza nabe liveza lapha balibhimba futhi abafana ke bala lapha ke manje labuya futhi ke libuya lapha ke manje nawushobo ethatha lapha ke shobo balibisela ke nabamvimba sekuvimba lapha ke lendoda abathi yena le Fatima Jomo nanti labuya futhi neziyakhala balibuya kumele ngaphandle muhle umdlalo la indebe elapha esentinani ephela ndawo masibambisa tournament sasa lapha ke uyena ke useko Thabe elokhu lapha ke efaka izandla ethi into ezinto asibe khona lapha ke esentinani abantu bafuna bazobheka nje la ukuthi ke ubuhle kanjani lapha esentinani uyabona ukuthi futhi support ikhona la badedela lapha ukufika na futhi la uSmakati bahamba nophule benzana umsebenzi omuhle kakhulu abanye bakithi abasupport akube khona abakufakayo phakamisile kamnandi ke ibhola lapha ke liphakanyisa yena uphaka bathi bafuna le ndoda lapha ke bamthola bona babathathela ibuye lapha ke nosibusise nangelithathe zama ukufaka phakathi bantshontsha futhi la ufiko uthathe zama ukulibeza fiko uthi unompempe fiko lela bhola bese phumile ngaphandle abalungu abafana Eden Region balungu futhi la X11 baphenje nomdlalo bangasathatha isikhathi bangene enkundleni bangasathatha isikhathi ngoba isikhathi asekho la Rosa ijelo lapha wona vivini bazela phale lapha wona vivini amaqembu awafuna amakhopha bathimbithi ngiyiduzela wona lapha wona vivini yebo la Eden Region lufanele X11 lufanele ngena phakathi ke uzama ukuliveza yathola lapha bathola lapha bathola ndoda abathi ke usikhathola athatha bamthathela athi ke labuya lapha ushakazelo lapha ushaka lapha bathumele indaphala lizophonsa futhi abafana ke bawala lapha ke manje izakhala abazama ukungena ngabe bengoze akusibhebeliveza awusibuse kuphakamise ngabe bengoze waphuma ulisa wathatha nje kalula muhle umdlalo kule iqanda ngapha nekanda ngale asazi
ke ukuthi ke iyosala nkomoni trapping yakhe lapha nokusigwili actual pass awunikeza ke lapha uteza bayibisela Xabashe futhi bamthathela uXabashe bakhiphela ngaphandle bafike wenza umshintsho ngibona umdlali lapha nomdlali benza ushintsho kubafana bebesiyakhala iqanda ngapha iqanda ngale Rosa mabheka lapha ke sikole igoli hayi lapha wena veve amaqembu ayahlasela ngapha nangapha kodwa amangabe bazoqhubeka lapha uphele kanje umdlalo kumele ukuthi lapha asoyilamla lapha ku find emlotheni akujiki baba ngishilo ngathi asithole 3 point wafa wasala kancane hamba khaya eyonele overtime engapheli uphinde yenza ukuthi isikhathi sihambe kanti vele sesambile for ukuthi kube lapha ngene game ya injalo lapha wena veve yebo lapha ngizobuya kuwena Mroza iqanda ngapha leqanda ngale lapha emlotheni mhlambe zama ukubeka phakathi kwesiko uyathatha ifiko wamhlombe zama ukungena phakathi baba mvimba uthi nompembe hayi khona ke advantage ufika ufuna baqeda baba kanye kuphela banikeza lapha ke uphula isangoma bathatha iqala ke uthi nompembe anikeze lapha eshishisa bekona lapha Mroza uqanda ngapha injalo lapha amthaka baba ake sibone ukuthi lapha sizokwenza njani mhlawumbe sizothola noma ngabe mhlawumbe ilona dona lapha veveni akafuna lapha esisitokeshise ngiyathatha ke manje lapha ibhola bayithatha abantu kaphansi bafuna lapha aliyansisa uyena ke lapha kusana wenza njalo ukuthi ithathe isophondo yayisebenza ke lapha siyaphala yalithatha ibuyisela lapha edlula khona thola phaa izinto yena lapha ashes to ashes asebenzisa bephosa kakhulu ukushesha thola phawuthawo emuva research uspura khisa phambili akasibona ke manje akaphumula phakathi endaweni engozi thola phasi yakhala salila ke manje angelibuyisela futhi phambili akasibona besanje balula ngamakhanda aliphele sakhala yaqumbeza kokota icon yasebenza lapha yatsisa umavana yasebenza lapha emuva akasibona thawa sibona zethela lapha omunye usibona futhi hayi khona ziyakhala asikhali kanje madoda base laphuma laphandle lapha ibhola bathatha lapha liniko lapha igamelisha sibayona lapha goal kick iqanda ngapha iqanda ngale basathosa amaqanda lapha isombeni lapha sesibili balokhu bathosa amaqanda isombeni lapha sesibili akasibona ke manje belithatha beyisuse emva bafuna uphathe general angelo general athatha ke manje faka phathe enkundla ke manje akasibona zama ukuhlanganisa ke manje abafana lapha ashes to ashes bafuna lapha indlela akasibona fetua hayi khona yase lapha laphumela ngaphandle lapha ibhola zama ukuqonqoza ke manje yakokothe ehlasela athi sinzwile lapha weMroza naye lapha ufivini athi shota amagondelo akezama ke lapha siwahlanganisa amagondelo akasibona bayithatha bayisusa ke manje kakhulu kushesha balifake boxini aliphola alikaphumula lapha endaweni engozi aliphola ashes to ashes umlotheni balithatha ibhola naliphola lingaba ingozi boxini ayikhona yaqonqoza lifake boxini duma tota yafasela lapha ashes to ashes lapha bona ezamile lapha ke ekuthila usigulu zomfana nethini kona ke lapha manje ngane nje ethunze phale umnyaka somfika konke wala lapha ukuthi Mroza ushintsho angazi ukuthi lifike kwimfana ushintsho nitsizwa ngibona lapha esephansi lapha na vivini ziyakhala lapha beza ushintsho lapha ngathi iyona ke lapha ashes to ashes ngathi iyona ke lapha ashes to ashes wenza ushintsho bona kodwa lapha ziyakhala insizwa ihleli phansi funa kodwa lapha abawusizo lokuqala sombe sesibili ayikhona iziyakhala ngathi yenza lapha ushintsho vivini naye insizwa ikhumulele egroundini yaphuma bathi udlalile sekwanele baba sibone lapha abanye ukuthi ingabe basiphetheleni madoda yike funa ukugobha uphondo lapha wena vivini balokhu nje lapha abadonsana ngenhluthu banokuselana lapha amakwapha kuhlasela ke manje zama ukuqonqoza sayiphethe ke manje lapha ibhola basibone besenjani bafuna ashes to ashes
Shula liphumela ngaphandle. Ngasela phezulu phansi sekhala zelila. Ayiphumela phansi Lilo Skanange. Bayithatha bayiqala phansi lapha sekhala. Phezulu sekhala. Babathatha libhola. Eboxini libhola. Shaphakathi lapha uMayiseletha ulele akayithandi lento akayibonayo. Umayiseletha akayithandi lento akayibona lana. So what is this time waze bangcono uMayiseletha. Hey, cishe abantu balala uMayiseletha. Ivale Mayiseletha, ivale iChiefs ihlulekile izolo. Ivale Mayiseletha. Ake sibone manje nangu lapha iyahlasela ke lapha siyakhala zangomuza. Ake sibone seshani. Ayikho iyasebenza lapha emuva. Issues lapha to issues. Shintshe lapha izinto. Shintshe lapha izinto. Lapha shintshe la scoreboard. Kulo lapha kulo one. Abafana lapha issues to issues. Shintshe lapha khona likheke lapha uskwili. Lasebenzisa la khona kiki libeke lapha khona spot. Ari kancane. Ashala pha ishot khona. Ethi lapha uyasena amathasha ngawaboni. Funa ukubiza amathasha lapha ngawaboni. Akasona ke manje benzeni. Thatha ke manje baqala phansi lapha zakhala salila. Hayi khona nabagama. Hayi yasebenza bomba lapha zakhala. Bethatha Tezem. Bethatha Tezem. Bamthatha Tezem. Izobe lapha abafana bayi lapha zakhala salila. Hayi khona babathathela futhi. Ibona ashes to ashes. Besajana. Ngathi alhambe lephuza manje lapha generally. Uthi ugenerally ashes to ashes. Alhambe lapha lephuza lapha manje. Sebayela lapha throw in him. He's not phoso ibona lapha abafana bezakhala izinto ziyababhedela. Base bethatha besusa kakhulu kushesha. Abafana bethi zakhala salila zakhala salila. Zakhala salila. Abathatha lapha ibhola yasebenza nova. Bezobona abafana balapha ashes to ashes. Bathi umlothe wayithatha inyathelo elikhathana elikhathunga. Eyithatha eqala phansi efana lapha uThezem. Bezojana uThezem. Eyithatha elifaka isikhathini esikhotha babasebona phambili. Bafuna lapha super sabo. Yasebenza lapha itawa. Thina lapha sibona. Wathi alithathe lapha nam. Ibeke phansi elisusa abafana bezakhala. Ngizozala lapha uMayiseletha. Khona ngazabi kahle. Akasona lapha nangu sibona. Ethathe phambili. Yasebenza lapha general emuva. Uthi ake sipushe madoda. Bathatha balisa manje. Yakhoza ke lapha ubafo Andretti offside. Bathatha bathika ke manje thola lapha usibona. Uthi nje usibona. Ake lithathe ishintsha ke lapha usibona. Ziyakhala zelila. Ayikhona lapha ziyabakhalela beziyakhala. Ase lapha ngaphandle lapha ibhola. Ase lapha ngaphandle lapha ibhola bathatha lapha baya. Lapha ziyakhala zelila. Athi iziyakhala bathatha baphethile manje. Ayisona lebhola langene boxini. Yasenza phaka. Bethatha ke manje lapha ngokhulu kushesha. Ishintsha kamnandi. Ayikho yasebenza lapha eshize. Bathatha bakipela ngaphandle. Bathatha iphela abafana lapha besiyakhala. Ushekhona ukuthi lapha izinto mazizophela zinje. Ubona lapha abazogeza ijezi. Uyaqala ke manje lapha umshini uyabacimela. Uyaqala ke manje umshini lapha ufuna ukubacimela lapha besiyakhala. Bekhala kancane lapha uthi tutu. Awukhula kuzothini? Funa! Hlale yasike lapha mase sishoka njalo lapha wena Arsen. Suke sekubabhedela abafana lapha besiyakhala. Uzocima umshini abadlala kanje. Uyakhala umshini. Abafana ke manje bezojane. Bathatha ke manje bafuna nangu sibura. Ethatha funa indlela bayikhona. Bambathe njengengubo yasebusika lapha usibura. Bathatha ibhola bafuna lapha ashes to ashes. Bezojane ayikhona. Yathatha ziyakhala. Ziyakhala manje. Bazama ukuhlanganisa amathoyishe. Abafana ziyakhala manje. Ziyakhala
Matashi asela basula la phumela ngaphandle uzoliphosa laphana nguteze yasela mshona la phumela ngaphandle phosha yena ke lapha abafana bayo yena lapha ashes to ashes izophosa abafana be ashes to ashes alithatha baliphosa kakhulu kushesha ethatha nyathelo likatanga manje yena phakha uthi laphana wathi hamba basofena phambili akhuphule lapha usibuda akasibona manje besenjani alivele iphethe lapha siyakhala selila afuna lapha indlela ayikona ngizothola lapha insizwa ulisa khona phasa sinti lapha lisa nangapha kwasisa lapha izinto zimambela kahle lapha ulisa angilala uthi kuyachiphezezeka ke manje wemroza uthi kuyachiphezezeka ke manje isikhathi siyamvuma vela kanamanga isikhathi siyamvuma izinto lapha bazophela kanjeni khona abazocunyelwa umshini athi izinto bazophela zinje khona bazocunyelwa lapha umshini khuluma lapha ngesikhathi abafana bazophansi khona ngale bosunrise ale ngabona lapha emarobotini akasona besashane hayi lapha abafana be-ashes to ashes nase lapha abahlula bathathe impilo laphana lapha goal kick base bethatha bekusosaka manje amakhulu kushesha akasona amathasha azohlangana nabo hayi khona wahlangane nesenese bethatha bayaphambili bathi sekhala hayi khona bayithatha bayibeka phansi insizwa athi phakama kusho isikhonza khonza fandama ayatheka futhi counter-attack sekhala ke manje siyalila ke manje siyalila kamushaka Zulu ayesebenza lathi semuva bathatha belinyathela ke manje bafuna counter-attack ayikhona kanti khona lapha siyakhala emuva yena ke lapha aliyansisa uMadondo wathi lapha ngaphandle khona ukuphika nase lapha umela ngaphandle izothatha iprocess yakhala bafuna uShaka Zulu angushaka konke njani uShaka angushaka ayikhona uShaka nase lamhlula lapha umela ngaphandle nase lapha umela ngaphandle bakhuphula lapha aliyansisa uyena ke lapha utawa thola phansi general aliphola bekhala box Kufuna lapha korekoneni impilo phana la bola ngabe ulipasile wanika lapha okubenjena naye bafela wakhetha lapha kushaka wavela washuthuza ase ilaphumela ngaphansi lapha sebethatha ke manje bapressa kibo kanje khona abazokunikela umshini uyaqala umshini kibo Tano. Hey, wema isileta kwenze njani? Isikhathi siyavuma isikhathi siyavuma lapha liyansizwa kulisa uthi ozama sekunje sekudlala lapha ama-mind game uthi ima sekunje lapha kweBroza sokasekunga lapha isikhathi sami-ke lapha ephethini boyisiletha kwenze njani khona kungasenzeke-ke lapha kanti angazi okanye uwe okanye yakho kodwa phakathi kwezinto zombili khona kungahambi kahle lapha mayisiletha ethi-ke lapha ukuthi kulungiswe lapha ayilunge lapha X11 ibhekele lapha nama-VW abafana abasokala khona phansi khona Eden Rick abafana abama-VW babhekele lapha X11 lapha game number 3
game lapha number 3 kanti lapha umdlalo wokugcina wesuku namhlanje saba yona lapha iMaputo izobe idonsana lapha eMfuthu neRising Stars imidlalo yanamhlanje sithi lapha route to last 18 route to quarter finals sifuna ukwazi ukuthi ngabe ubani na ozohlanganisa sifisa ukwazi ukuthi ngabe ubani lapha ozodlala lapha umhlanganiso ngingasho lapha wena vivi ngathi laphana sithi masuka lapha kuzobe ikhona lapha iphaphuma awufikile lapha abantu baledina abakhona lapha abantu abanye bayibhekele lapha ikipa zabo eziyelo zeqembu lapha yabona bathi yabona ukufeva le team bathi ibafeva le team le mathata ebhaleke yadlalela la izolo awuthi kuthule futhi bathi uMroza uqalile iqala lemkhuba yakho manje uMroza ngithi angithule madoda lokumzuza lapha inhliziyo ebuhlungu khona le qembu ledlala ifinali kule viki elizayo ayikona ngamanga lapha ifinali khona lapha kule viki elizayo lapha kunedaba enkulu khona le qembu lekedlala lapha elangeni layizolo hey madoda yazi uvipi akathandi mangikhuluma kanje akafuni lutho lapha ngalela qembu lakhe lapha ledlalela phela ngelayizolo angazi ama-results aphele kanjani ukuthi bamtshele lapha uvivini naye le nsisi yangikhombisa leskipa ithi asinavalo thina mfana asipheli moya sinja isikhumulo sethu asipheli moya bathi ikhosi alipheli moya madoda hayi khona alipheli moya lapha ngempela elibekweni ngalifeva leqembu angaba ngisekho emhlabeni mina awungaba ngisekho emhlabeni lapha leqembu eliminyisana kanje ngiyaqala mina ukulibona bathe kodwa uMroza lapha nge-10 khona into esiyoyenza uthi isibazula abanye sebebalile bathi bafuna lapha ukupholisa iy'nhlungu zabo zakukhefu bazoke basibone kahle lapha nge-10 asazi lapha wena vivini kodwa nakhona sikhona sempelondaba laphana khumbuleke lapha sempelondaba extension lapha ngasemabhodini phambrisheke lapha bayenzile-ke lapha indaba khuluma lapha ngokhuna khuluma lapha ngosiphamandla odika ibambisene lapha neSekos Tavern abambisene neSekos Tavern awuqali lapha leyo mshini i-counting down siqalile si-counting down ziyakhala shonela-ke lapha ilanga ziyaqala bashonela ilanga bathi imangabe uqeda kunikela inkhokheni kungasambuzi lapha umakhelwane ngoba nepama ungayithola eshisayo vele ubuze lapha uMroza ukuthi isipha kanjani roni abafana bayo laphana ashes to ashes ibanda esikhomba lapha abafana bayo awuziyakhala ucounting ziyakhala uyakhala umshini uyakhala umshini thole manje besenjani ethatha ama-ashes to ashes ezoma ukuhlanganisa amathasha ayethasha abaya phambili ayikhona wasebenzi lapho abesoneke manje besenjani isaliphethe lento befuna be-TK ayikhona TK akupheli yase laphambela ngaphandle lapha ibhola yase laphambela ngaphandle lapha ibhola siyaqala-ke manje lapha we-counting down for siyakhala siqalile we-counting down lapha for siyakhala abesona bathatha-ke manje yase laphambela ngaphandle wayisukhala umshini uyakhala umshini uthini umshini lapha ase ushakhona siyakhala umakhalela umshini indlela yabo iphelela ashes to ashes get through to last 18 X11 asingenele laphana asingenele X11 Thank you.
yini igama lale team vele Ziyakhala. ziyakhala Hey mara zimnandi. Ama-player lawa. okay sesibuyile kwakhona uTatuske ku-Ashes bekadlala neziyakhala team beyimanzi first half you could tell ukuthi la majita azodliwa la mara Tatuske after second half after half time uringile namajita and then mawabuye egamini zonke izinto bese different ngicela ukuthi unikeze ama stats wakho like we analyze game from first half ukuthi kenzakaleni and then ngawapha ama changes oye wayenza for you to be able ukuthi uyithathe yona le game le. Oh yeah, it was a nice game. Remember, we are still building, ne? So it's good to go build. As you see, we are building away from home. Ukuthi singazifakeli unnecessary pressure. But first half, we didn't play. We didn't pitch up first half. But the good thing about the first half, ukuthi as considering a goal. I always say that in football, if you don't concede goals, you have 90% chances of winning the game. So first thing I did at the halftime is to change the goalkeeper. Our first goalkeeper, Simseven Lulisa, was not bad, but he was a bit nervous. You can understand. So I decided to bring Umangoba for stability. Say team. Umangoba was very stable, was talkative, so Yaba easy came from at the back. Number 2, our number 10, Uspola, who was playing right back, he was also a bit shaky. I think his stage. He was not clean. We brought back Utando to send up back to stabilize manje it defensive. Then we were accurate. Our mistake we did first half. Uchez, our boy was playing central midfield with central defense. His natural position is the right back. We moved him straight to his natural position, which is the right back. Then the game started to change. We started to having instability. Then we substituted. We changed Usimpiwe. We top man. We could see Utsikaluze NH. We brought Ushalulile. I mean, almost everyone who came as a sub did exactly Lendesifuna. If you check the second half, we're much better. We had more chances than them. So we had more opportunity to game see win. Honestly, I think we deserve to see win in the second half. In first half, I think they were supposed to score at least. But if you don't use your chances, the opponent will punish you. Okay. So a few of the things that I've picked up ne ukuthi amachita yakulalela mawukhuluma nabo mawuba advise groundini. Do you think ukuthi uzoyithatha vele le tournament le based on the presentation here today? Oh, it's possible. I'm playing every tournament, you know, and I'm playing every tournament to win it. You understand? Yes. When I'm analyzing a squad now, because it's after the game now, we can look back and say, what can we add? What can we do better? I think we are lacking a little bit on the other side where Uskwili was playing on the right-hand side. Remember, Uskwili, we can't now say more as a natural winger. We're supposed to be playing him more like striker or number 10 to save the energy. So now I think going forward, we need a right wing. Should I get the right wing? Maybe a good left back again as a computer nokuhle so that sibe accurate nangapha ku left back yet must attack. I think we are fine. Two players for the next game here to ne bench. At the bench I don't think we were good. I mustn't substitute. We still have to have another 2 extra players at benching so that Sizokonwa strong at benching. So to answer the question, yeah, for sure. We are in this tournament to win it. Sure. Okay, I know that ngiyabulela Tatuske. Fere. Etsabafethi ayikamo MK ne. Bheka udlula phambi kwecamera yami. Dangi Tatuske. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukucomment, ningakhohlwa ukushare yona le video le bafethu and also need advice nara nicabanga ukuthi singayiprove khona. Dango from myself MK.